Jeste ljudi, ja sam Dejan i ovo je moj prvi klip na kanalu. Ljudi moji, igramo Fortnite, već sam iskočio. Ovo je samo jedan uvodni klip, znači skakali smo u Lucky Landing kao što vidite. Idemo, ja inače kad skaču Lucky Landing prvo idemo u ovu kuću ovdje, ali tu je već bio neko skočio, čuo sam bio da je neko skočio, što znači nisam imao ništa, imao sam pištolj, revolver, drugo sam otvorio chest, ako se ne varam da sam dobio M-cu, ne dobio sam onaj hunting rifle, ali sam dobio i shield, dobio sam revolver i morao sam ići iz kuće. Nisam našao ništa, 2 revolvera, morao sam otići iz kuće. Vidite, ovdje sam popio taj shield, gdje sam neko postavio zamku. Znači, nemam kud izaći nego ovuda kroz prozor. Malo sam razgledao u okolini, ima liko, tu nije nikog bilo. Dole isto nije bila puška. I ušao sam u drugu kuću i našao sam ponovo revolver. Samo ovaj put je bio siv i našao sam chest, mislim, evo ovdje je bila M-ca, znam da sam imao M-cu. I krenuo sam malo da provjerim, malo nikog nije bilo, da malo lootujem. Malo da nakupim drveta, ja inače ne mogu da igram bez drveta nikako, to mi je najgora stvar. Znači, ljudi moji uvijek nosite materijal, imajte materijala, barem 500 kod sebe, minimalno za jedan, pa da se možete pofajtati s nekim, a da se buildujete treba minimum, ako je malo bolji igrač 500, znači materijala. Mislim, ovo sad tek početak imam, pa imam samo oko 100. Vidio sam gore razbijen krov, što znači da je neko bio u ovoj kući, nisam htio ni ulazit. I čuo sam nekog. I tu je bio, pogodio sam ga u glavu, sakrio sam se, izašao opet i ubio sam ga. Evo, ovo sam malo teže ušao, ali evo ga iz trećeg puta sam uspio. I ipak nisam otišao gore, tako da nije nešto ostavio, vidio sam tamo John Vicka i pokušao sam ga pogoditi sa shotgunom. Ali neko je pucao iza leđa. Sad ćemo vidjeti, evo vidite, on je mene pogodio dosta puta, znači dobro je izgađu. Nek sam njega nanišanio, da bude 100% precizno. Ne vidite, ja sad nemam dovoljno materijala, znači morao sam već početi metalom da gradim. Tako da sam uzeo high ground. Sad sam ga tu vidio, promašio sam ga jednom, promašio sam ga drugi put, sad sam ga pogodio. I on je bio skroz low. Ovdje sam napravio grešku, izgubio sam high ground. Inače sam dosta agresivan igrač i tu dosta često radi. Ubio sam na njega, samo šteta što sam mogao mene pogoditi u glavu i ubiti kao ništa. Moj plavi taktika, to sam naravno odmah uzeo. I ovdje sam ubio, mislim, još jednog lika. Naravno, skupljamo metke. Uvijek ljudi moji otvarajte ammo boxove, to vam je zakon, evo ovo sam vam zapeo, to vam je zakon za sve. U ovom klipu ćete vidjeti i dosta stvari koje nisu pravilno i dobro urađene, ali isto tako ćete vidjeti stvari koje sam isto tako dobro uradio. Pogledajte ovo kako sam promašio, čuo sam da lik ide, promašio sam, jednom sam ga pogodio mene i pogodio me još jednu, ali sreća pa me skinuo samo, ne znam, 15 healthy možda. Našao sam medkit i ovo isto ja to često radim. Zavijam se gdje god da stignem, znači ne gledam ništa, samo stanem tu i zavijam se, to isto loše. Morate da pazite ili da se ogradite, da pazite kad se zavijate, to vam je jako važno, znači jako važno vam je da samo pazite gdje se zavijate jer vas neko može sa strane ili od bilo dakle može vas ubiti kao ništa. Ovaj dio, znači tu je moj 3 kila sam imao, tu više neću ništa, sam ću ići sad putem za kupljene materijale i taj dio ću vam ja ubrzati. Znači, dok sljedećeg dijela, dok se opet ne bude neki fight.
grad i počeo sam pucat po njemu. Tu sam odlučio da zauzmem high ground, znači bio je u zoni, a to je velika prednost, vjerujte. Kad god imate priliku, uzmite high ground, znači to vam je ogromna prednost. Znači uvijek imate čovjeka, možete pogoditi u glavu i skinuti dosta više. Pogledajte ovdje sa greške, znači ko zna gdje su ljudi, 10 ljudi je živo, a ja ovdje pijem shield, znači na pol zgrade mogu me ubiti kakvi god, znači htio bilo ko. Vidio sam tamo nekog grada, sišao sam dole i ovdje neko je pucao na mene, ali sreća pa me promašio. Eno ga dole gradi, eno se gore vidio, pogodio sam ga jednu, skinuo sam 20 shielda i to je to. Pogledajte ovo sam, sad ćete i kako sam grešku napravio ponovo. Izvinjavam se, malo sam prehlađen, sad ćete vidjeti. Ovo sam uzeo drvo, malo sam razgledao, pošto nisam bio siguran šta da napravim. Imao sam i burst i emcu, ali sam burst izbacio da oduzim. Vidite ovdje, gledajte greške. Nisam htio da potrošim, pogledajte šta sam uradio. Pao sam, izgubio sam 30 healthy. I opet sam stao da se zavijavam, nisam se ogradio, ali ovaj put je bar bilo drvo tu. Još 9 ljudi je ostalo živo, to jest 8 sa mnom. I sad ćete vidjeti šta ću raditi. Evo ovo će biti dobar, znači ovo ćete vidjeti isto dobri stvari, ali ćete isto vidjeti kako vidjeti loši stvari koje sam ponovo loše uradio. Evo vidite, ovo sam opet krenuo na high ground, znači da zauzmem gore, pošto ja ne volim. Mislim kad imam priliku naravno da bude na high ground, što ne bi se popeo na high ground, a vidite. Otišao sam skroz gore ponovo. Znači, ostalo još 7 ljudi i svih 7 ljudi sam ja ubio, vidjet ćete. Ja i još 7 ljudi ostalo živo. Svih 7 sam na kraju ubio. Sad ćete vidjeti kako. Vidite, ovdje malo sam razgledao okolinu gdje se ko nalazi, otprilike da znam. Vidio sam dole nekog, ovo isto ogromna greška, nemojte ovo raditi. Znači, onaj koji je imao snajper, mogao me tako ubiti da je to nevjerovatno. Uvijek napravite zakon, nemojte stojati mirno. Ovaj game je dosta je poslužila sreća. Ga nisam baš najbolje odigrao, ali me sreća dosta poslužila. Znači znao sam prilike gdje su. Nisam znao možda gdje su dvojica. Znao sam da su dvojica negdje u tilted. Znači tamo s onih strane, znao sam jedan ide iza leđa. Evo sam čuo nekog, a vidite. Znači high ground, ja sam opet zauzeo high ground, pogledajte. I znam da ovo nadje ovo da ispod. I pogodio sam ga jednom, još jednom. Skinuo sam samo 6, to je veoma, evo vidite, ja sam već krenuo silaz dole. Neko je me gađao i promašio me. Evo ovo sam ga promašio, ovo sam ga pogodio i on je uzeo high ground i mogao me ubiti kak je htio, ali sreća nije, znači to sam uspio odraditi tu, evo sam malo zagravio da me neko pogodio, slučajno sam da su me pucali, izbacio sam emcu, odmah ne mogu uzeti skar i naravno ljudi morate imati inventor raspoređen kako vama odgovara, samo kako vama odgovara. Ja, prije mene ako skar nije na broj 4, ja se izgubim, znači ne mogu da igram. Tu sam se malo ogradio, znači krenuo sam izašao i napravio sam ogromnu grešku. Ovo bi se ljudi moj ugasio joystick, to je, ja sam igrao na PlayStation, a vidite, ovo sam ga pogodio u glavu. Znači, van hitao sam ga, nevjerovatno ovo, baš sreća isto poslužila. I ovo sam sad kupio njegov materijal. Sad ćete vidjeti, ovdje op, i ovo sam za malo pao, ali sam se snašao brzo, stao sam ovdje. Uzeo metke i radio sam popijem čag. Naravno bio sam ponovo u zoni, što me isto jako sreća poslužila me opet sreća da budem u zoni. Sad ćete vidjeti. Uzeo sam medkit za svaki slučaj. Opet sam sišao dole. Mislim da sam vidio lika bio. Ne mogu se tačno game, ovaj game je staro za 2 sedmice, ali sam ga odlučio objaviti, pošto sam ubio na kraju sve likove. Vidjet ćete, od 5 ljudi ja sam još 5, ubijem 80 kg na kraju. Odlučio sam malo razgledati da mi neko došao s leđa, da budem siguran šta se dešava. I vidio sam nekog gradio tamo, ali nisam ga imao s čim napadat, ni puca, nisam imao snajpera. A joj, normalno, vidite, čujete kako pričam, prehlađen sam skroz, ali nema veze. Evo vidite, tamo je neko bio, to je pretpostavio sam, vidio sam se neko penio. Ja sam bio na high ground i naravno gađao sam ga, tu sam ga i ubio, još jedan hit i mrtav. On je imao shield, ali nije imao HP-a. Evo ovo sam isto napravio grešku, opet sam 20 health izgubio. A ljudi moji vi nemate pogledaj koliko me smijete kad ja nisam full. Znači, ajde,
full armor nije toliko, ali full health moram biti. I ovo sam opet napravio grešku, pogledajte sad. Ponovo, ono što sam vam pričao, sam napravio, vidite gdje sam sada se healujem. Znači, bilo ko da je me s leđa mogu me pogoditi, znači, jedino što je zona išla pa je možda to spašavalo, ali to je baš bilo rizično. Pogledajte, ovo sam Portafort i opet sam krenuo gore na planina, high ground, gore je pao drop i vidio sam da ima neko. Pa sam sišao dole da budem sigurniji, nisam bio siguran da me vidio ili nije. I ovdje naravno sam gradio 2 puta, ako jedan sruši da mi ostane drugi. I on je sišao, izgubio je high ground. Ja sam ga samo jednom uspio 2 puta pogoditi. Krenuo sam gore na high ground naravno. I on je bacio Portafort. Ja sam opet skočio za svoj high ground, da on je pao. Ja sam opet tašao na njega. To vam je ljudi moja najveća greška, vjerujte. 100 puta bi se to desilo. Znači više stvarno to ne radim. Prestao sam to raditi. Nemojte gubiti high ground. Ne vezi, ja sam njega ubio tu. A sam izgubio high ground, na to vam je jedna od najvećih greški, vjerujte. Ovo sam uzeo čak mjesto shieldova. I pogledajte, ja sam htio Portaforta sredje bacim, da uđem u njega da budem tu do kraja gejma. Dok sam vidio gdje je zona, krenuo sam. Sada ćete vidjeti. Pogledajte. Evo ovdje u kocku. I na nju sam bacio. A sam se sjetio da prije tog to nije bilo tu i sjetio sam se neki lik bio unutra. Pogledajte. Znači ja sam opet mogu ovdje poginuti kao ništa. Znači vidio sam neko ima unutra. Pogodio sam ga jednom. I on je mene ponovo pogodio, ali sreća. Meni je ostalo 16 HP-a. Uzeo sam RPG i vratio se gore da se healujem. To je da pobijem ovaj čag. Znači još trojica ljudi, ja imam 8 killova. I vidite, tu sam se ogradio, nisam napravio krov. Dok ja tu popijem. Još 2 sekunde. Tu sam popio, naravno opet sam rasporedio inventor kako meni odgovara. Vratio sam se po svoje male shieldove. Razmišljao sam uzeti sniper ili shieldove. Sad ipak uzeo shield. Pošto, ne znam, nekako volim imati male shieldove, znaju me dosta puta izvući. Naravno, popio sam si svoj Portafort. Naravno, stepence sam uništio, da bi se nam neko popio, ako neko bude penjan da bude čuo. Tamo je drop ostao. Neko je bio u ovom. Tu sam pretpostavio, vidite, počeo je grad. Ja sam odmah krenuo da rušim dole u dnu. Nije ništa drugo nije ostalo. Ovo sam tu jednu promašio, sad sam sušio. I on je pao dole. Ja sam ostao na high ground. Znači, znao sam gdje je taj i još jedan ostao, ali taj gdje je jedan bio ja nisam znao. Sad ćete vidjeti, i opet napraviti istu grešku, opet ću izgubiti high ground. Znači, ja toliko volim rašovat, vi nemate pojma, ja uživam u to. A verujte mi, to je greška. Znači, to vam je ogromna greška. Znači, ja sam mogao ostati u vode i sačekat kraj, ali naravno nisam mogao i ponovno sam izgubio health, jer nikad ne pravi stepence, a to je isto greška. Evo, pogledajte, on je negdje sišao dole. Ja sam vidio, naravno, počeo sam pucat po njemu. Ali on se gradio. Ja sam počeo dole pristup u jednom trenutku. Snašao sam se. Ali još uvijek nisam znao gdje je taj drugi lik. Pokušao sam ga ubiti ovdje. I nije išlo. Znači, stalno je se gradio, nema šta. Ja sam se odlučio vratiti, to jest čuo sam ga gore. I ovdje sam ga van hitovao, znači ovo je bio onako malo teži hit, ali sam ga ubio. I sad sam ostao 1 na 1, 9 kilova sam imao. Mogao sam uzeti još jedan RPG da stakujem, ali nisam imao dovoljno raketa. Pogledajte, vidite na kraju klipa, to jest na kraju videa, da sam ga ubio sa zadnjom raketu. Znači, evo vidite, ja sam ovdje vidio da on pravi i krenuo sam padat, ali tad nisam vidio da je on, sad sam vidio. Ali u ovom trenutku nisam vidio da je on krenuo nazad, ja sam se ipak odlučio vratiti gore na high ground, pošto je zona krenula, ja sam bio u zonu, on nije. A ljudi moji, nemate pojma koliko sam bolesan. Ja sam opet ovdje pucao, vidio sam da ga tu nema i naravno odlučio sam se popiti na high ground i sad ćete vidjeti, vidio sam ga di i ovo sam ga skinuo već nešto HP-a, pogodio sam ga i zona mu je nešto skinula. Ja sam ponovo krenuo rašati, ali sam se na sreću vratio
znači pam, zadnja raketa i to je bila pobjeda ljudi moji, 10 kilova, na kraju sam ih ubio sve. Ako vam se ovaj klip svideo, ostavite like, subscribe i share.